Patience Kanini Kathambo Kuma Mwingi niwakulya silikali na enenthi kumutetheesya kukwata mwana wake wa mimwonza ola waaie Ngalini kyaloni kya Kuma Ilovi kuthi Kathonzweni. Kanini easya alisiile ngali country bus musyini wa Ilovi na kukomana na Mundumuka umwe ula wamukwatie Mwana na itina Kanini akwatwa ni too na Akoma na yese kwiyithiila matu atena Mwana na akuna livoti kisiseni cha polisi cha maguguni wala mwitusu waina Mwana ukuwetekana aumite indi na namba kukwata utethyo dina musangi na utumbanisya ngawa. Sita kwa naitwa Patience Kanini Kathambo ni mwitu wa kuwa miaka 24 na kuma Kathonzweni wodi ya Myei mwingia katina vilo kuweta tawoisya mwana wake wa mwitu wa kuwa mimwonza mwini muthelu matuku 29. Kanini aweta tawalikia ngali muthemba wa matatu kiwanzani cha ngali cha country bus musyini wa Ilovi endete musiku vola wekalanile na mwitu umwe na ula wambiie kuthauka na mwana wake. Eweta mwitu utawosya mwana kavindani kala maendeleo na savali yo na vola Kanini watwaite mwana wake musyini kuo kuyasya imake mamwone kwa ivinda yambi. Nethene na mvango wa kusafiri kuma Nairobi kuthi musyini na naisye mwana nziani. Nomie country bus nilikita ngali sia direct kuma Nairobi kuthi mutitu wa ndoa. Na nekalia kivila ni cha andu atatu sita si andu atatu na waaie katikati era rafiki na mwana wakwa na mathauka muno na twavika muthaiga pe madam ungi waaie wakatatu walikile twendangie vajuja madam waaie katikati ni wosye mwana wakwa mambia kuthauka. Hiyo ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kuona babu yake na nyanya yake hawajai muona. Niwaweta kana mavika musyini wa thikata wambiie kwiweto na vola wakomie na kwa mukaethi ya mavikia sokoni wa matu na Mundumuka wa kwete mwana wake wethi ya tevo na mwana wake. Na harakati nesu twavika thika na makongeni nene iwata na iwato na Akoma na mukaendi na usie kwa mkia matu na maka matu nethi na mwana na kule na mama osuwa ina mwana Aumite itina basa muno bandu betu amagogoni. Kanini yuna ulo kweta tawisilite kivindeni kiomo maishani nukuya enenthi kumutetheesya kumanza mwana wake na vola waweta tawakunie livoti kiseseni cha polisi cha matu na kila cha magogoni vola mwitu wasye mwana ukuweto tawaumite ngali ii. Na vuni bona umie na nathi kuripoti matu police station na nomavuna asuka kula madamusi wa Aumite magogoni police station ina report na nengwa OB nambiwa manda mwana nambika vivu twena kukwata any report kana tukakwata mwana silikali ende kundetheesya na tuyop ntu mukwata metukele tonekana mundu loto na kwata mwana asu no yangu ni simu kwesela namba ni ya 0792884945 kana report police station ila bakuvena ku ntu kwata hoteli. Niwaweta tawena cheva munana kimako vola waweta takuvetila ivinda yomo matukuni asuithitwe atekwa na mwana wake kia kuya utele kuya nenze maendeleo na kumutetheesya kumanza mwana uu. Kwanza mtoto nimefeel ni the worst nightmare, maana inaumiza sana. Wakati mwingi unafikiria mkuwe pamoja, unakumbuka the memories and the moments that you had, lakini unapata hayuko karibu na wewe. Unakumbuka vile alikuwa anakuangalia mna smile, unapata hayuko. Inaumiza sana na psychologically kuifuta sio rahisi. Kuripota Blingo Mauvo Kuma Mwingi katika ontini ya Kitui nilina Musangi.